Kaile ama saberin laram pana ti in heta hianin a in ziaka ki Election Commission of India ti hianin ama epika hian name laram pana aron ti a hi abang chuan siar lem lo ngai lem lo tura ngai la ti chen chunga hianin waime hroi tu te atang thu don danin hei hi CBI in kursualna thila aizola manani report kim changchu a hnuai dewa posani aron tiani a zelo thin khop maya hetiang himo zelo takani khobela om kan ni chungin thil thalo tak ti te pon no om zelang amera chu insum hi thani hetianga hian mo insum theina hi tharau ra ti ni kha chuwan chun engki ma insum thiam theina hi a tha khop maya ti chonin I hemi a chan china hi kan chiar le lokanga kita hian CBI in aizola mi an man aron tiani Central Bureau of Investigation CBI chuan mi pat mei chiat kan ti lian le lok nga lian deuh lakin chirang mi pat mei chiat lam hoya kumtling lo khoi khem tu le child sexual abuse material CSAM nei le thedara puwa thu boyan siam sak aizol mi pakhat chu aizol mi pakhat chu chuni ko sahni samni panga khan man aron ti ani heya fa thalo child sexual abuse material CSAM hemi hi a hei kumtling lo lampang te ni poka a chi lo khop maya a zia lo tak setani CBI tarlan danin meni samthum sahni samni panga khan anmi pu laka hian thu buai zialu ni in mi pat me chiat lam hoya kumtling lo te thalak le video siam sak lakhom kol le upload a pu ni heta hian mi pat me chiat lam hoya kumtling lo thalak le video siam saka lakhom kol le upload a pu ni ani to chonin mo hemi tong kama in pu ani aron tia hetilaya pu ani anon ti to chonin ataka anlo tingenge thinti kha a hriata mi pat me chiat lam hoya kumtling lo te khosalai video kola puni pokin hei dan kal ani aron tiani heti anga mi pat me chiat lam hoya kumtling lo te video te thalak te han kola khati anga video an sim saka chu a thalo khop maya dan kal te ani mi wangin CBI help point an man ani a CBI John an mi pu chenna in hi junili sangni samni panga khan dapin electric device te an man sak forensic antique na tangin thalak le video moi lo tak omna SCAM tam tak mu choni bok until man te hi Interpol International Child Sexual Exploitation ICSE database atanga data le Google Cyber Tipline report tenen nem ngi ani a Indian Cybercrime Coordination Center Ministry of Home Affairs nena po hriati rani forensic jen atangin an mi pu hian no pang hi aizola a khoi khem ngei ti darlan ani CPI chuan chaktaka ma langalin ami pu na le omna hi rachuak thuain no pang po hi an chan chuak thayani an chui chian na tangin an mi pu hian CSM siamna tan hian no pang hi avauti hri chuani bok azialo khop mai achena viawani CBI inrol ma hian heno pang le achung te hian thunei tu talama engma an thlen lawa CBI hian mala in thu boipo an mani in in ziak lu tani CBI chon an mi man hi a identity an tar lang lo aram tiani hetilai paragraph forensic search na tangin an mi pu hian no pang hi aizola a khoi khem ngei ti tarlani aram ti hi hetinga kumtling lo te laka harsan siama an video khatianga nge sex video sex salak ti velte khatianga han kola ataka an mani hial han khoi khem ta chu ache ra phlakop maya Google Cyber Tipline report tenen poa nem nge hialani lerket puya kumsop ni pathum vel mi ning ka hianon report dan chuanin tul tha thu boi wangin Delhi a mizo tangwalan manti in mizo mechi a channa lama thil thleng ani a chu atu pu he Mizoram news aron tia Delhi a mizo tangwalan man ron tiani hemi hi kan sia thalenga Delhi police ta chuan ni som tharuk sa ni som ni panga khan tul tha thu boya mizo tangwal tu na Delhi a cheng mek an man aron tiani a zialo thin khop maya poni se kan sia jalang National Media Tarlan ani danin tul tha thu boya Delhi police in an man hi la ret puya Haidarpura cheng mek ani nuna chan hi Parkas skumsam ni paruk munir ka cheng ani Mizoram mi ngai zo ngane abial nu hi la ret puya chian nu te naron zi ani ti chun kan sia jalang
police ta chuan ni som tharuk sang ni som ni panga jing dar khat le min som pania phone call an donga Parkas hian alua liama tur thu hril an ni damdoin thlen pui ani nuwa athi thu puan chian ani Delhi Deputy Commissioner of Police Southwest Soidanin ni ko tharuk sang ni som ni panga zandar kola chan ve khan Parkas le larhet pui hian zuan la a chumi nuwa Parkas bil nu hi lamin an pathum hian munirka a an kalani Parkas le bil nu hi anin hau buaya Parkas hian kuta tho lakhet pui hi aloin ron chuan Parkas hian alo khoi ve ani lakhet puya thin thok thotin Parkas hi a khoi ve ta ni a rin ani ran tiani hetilai aron posa karil ru lo omle ka soidu lo ka chu in ngai zona borok poni ta sela in ngai zona ni lem lo borok thil dang dei poni ta sela ama sapera chuan zu ani phat mai ni heta po hian han an chiang leila hilai paragraph palina a hian Delhi Deputy Commissioner of Police Western Sudanin ni ko tharuk sang ni som ni panga zandar kola chan ve atingo Parkas le lakhet pui hian zu an la atilai takhi kan notice du lai deu ni a hetilaya Delhi Deputy Commissioner of Police ina aron Sudan ani a kita hian ni kuwa tharuk sang ni som ni panga zandar kola chan ve aron tiko mai ni kimi a thian nu a chan nalama Parkas ina a khoi khi ta hianin zu an in tawang anin to nuwa inti boy ani karinga anin to nuwa inti boy ani karinga anin ma te chon hei mishing ril rupa ngai chon hanin khoi ngota hi in chan nalama po thu fel takin pangai takin tongkam pangai taka thil sei fel dak theni a thu in mo amero chu an rui to ni karinga khatiang khanin zu mishing ril ru le ngai to na tidang lam theitu ani miu wangin hetiang borok hi aron thleng ti kha khiatani hetal khet puya thian nu mizawati hi Parkas kumsam ni paruk mi abial nu ania ni chuan khatiang khanin borok a thlenga nuna hial chan ta chu anin khoi na ti kha a khiat ani ni chuan atop dara kan ngai thla khole tur chu ama de bat thona Air India Boeing 787 ania London lampang pan tur ania Gatwick Airport a trum tur ani he thlona hi a thlo chho nu railo te ya akanga ti chuan accident atok ta zui ta ni engpon ni se kan chiat thle nga lang plane crash ame de ba thlona a thlo chho nu railo te ya atla a kang zui ngal aram te ni thupu ran zia ko mai jun ni som pani sang ni som ni panga PTI report in Atalan danin Air India thlona mi chuang jani samli pani omna chu Ahmedabad airport tumkong atanga a thlo chhuwa nuwa minute nga vela ka nga ata zui ngal yaw asialo khop mai minute nga nuwa han kan chumo a thlona a flight a khol lampang chen lo na kha omsa ngal ti na kha ni maya thlona chu suala mi chuang dam chu be sei na atlem ple he thlona hi London pan tur ani a Gatwick airport a tum tur ani asialo khop mai akal na tur a hlarau pui siamo a thlo thlen tur a tum mun tur London sabram ani te maya amera chu khatiang khan na railo ta nuwa akanga a khola chen lo na kha om diu ti a hriatani Air India Boeing 787 8 Dreamliner chatsual hun hi voin Johnny Sampani sang ni somni panga chanu dar khatle dart ni inkarani preliminary report in Tarlan dani naron tia engtin nge preliminary hian aron report kan enang hetlona hian athlo chu atanga reivak lova boro ka infor kan theina anei lo losing altitude aron tiani boro ka infor kan theina anei lo tia anon report hi preliminary howin anon report hi riat chin chu chakam khop maya pilot hi commandant Sumit Sabarwal ani co-pilot hi Cliff Kundar ani Ahmedabad airport atanga an thlo chu hun hi dar khatle mi somtum pariat Indian Standard that time India ram chung huna chonin dar khatle mi somtum pariat chi ani fit zariat samni panga vela tangin atlathotin akang zui ta ani fit zariat samni panga chu niam zong zong chuni lo khop mai tera o aniam mi alo nia London Gatwick airport chuan headhuan hriat hian thuan chuangal flight A171 Ahmedabad airport atanga voina thok chok chu akang crash hethlona hi anmani London Gatwick timing a chuanin British Standard Time ani chemo daru le mi somni panga British Standard Time a chuan atum hun turani Prime Minister Modi chuan hethui hriat vele chan chuan na thok tur chiat to na hmuna hian atir chuak ngal
he thlona chuang mi zani somli pani hi khol zin passenger an ni a zin tu hrim hrim mi an ni a mi som pani te chu thlona na thok cabin crew an ni aron te ni thlona chunga na thok mi an ni Gujarat Chief Minister Lui Vijay Rupani Air India thlona London pantur che suala hian atel nia khetani hiyo ava zelo vetro Gujarat Chief Minister Lui Vijay Rupani po telvetina ron tar langa azielo khop mai Air India thlona che suala mi chuang zinga za somru pakua hi India mi an ni a somnga pathum hi British pakhat hi Canada mi ni a pasari hi Portuguese an ni a annoy ron sedan hian hei ramdang mi te po an lo ve ti hriata azielo khop mai Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu po thlona che sulna mun apan ngal bok Ahmedabad airport chu khar rini in thlona thlok chho tur dang zong te po ti top ri ani ron ti ani mita mutu te soidanin Air India AI 171 aircraft la then khat hian chenna in chunga atla a chung zinga chuan Intran Doctors Hotel chunga atla ni in an hria report la hian thila liam za thi hria thayala ni lo waran ti ani zelo khop maya hei chungan tamro pui me si a India mi la sa shim shimi za samru pakwan ni a ti chuan British lampang India tanga chukla tur kha misomnga pathum man ni a Canadian mi hi pakhat le Portuguese mi pasari an ni a azelo khop mai ole khami bi kha thlona Air India flight London UK lama zintur chasual khan ni a khami kha kan react thai ni ta sela ti chuanin a video hi railote en vele ra kongo लगी सवारी कितनी चाहिए ole ti khan Air India thlona chasual reaction kan nei le thai ni ta sela ti chuan comment section lama khanin kan ngei dan te kan rilum te kha kan lo soila thau donia khati zong kha tunatan ni le phan ro se